Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda Mabunda umuhla kacala umuntu obheka bonke abamcalayo. Bogogo nomkhulu ngicela ningamangali ningathuka ke masengithi sendaweni enjengale la suke sesisebenza lana suke sesikhipha umkhovitshini siukhipha thina straight singalindele ukushisa ukuthi makufike. Namhlanje ngifuna sikhulume ngokuthi umcela kanjani umntwana ethongweni. Bakhona abantu baningi namhlanje la ngaphandle umuntu ke wathola umntwana usisi ke wathola umntwana kodwa akasakwazi thathula omunye umntwana. Namhlanje sizobheka ukuthi lokho kungabe kubangelwa yini na. Esikhathini esiningi uthola ukuthi mhlambe kusuke kunedlozi eleye laba khona mhlambe uanti noma usisi ekhaya kodwa wadlula emhlabeni. And then lo sisi loyo wahamba angenayo inzalo angazange azale. Bese uthi makabuya bese aphinde ambathe lana ekhaya ambathe wonke umuntu lapha ekhaya ajike abe yidlozi elibi. Idlozi uthola ukuthi manje sokuyidlozi wathi makashona zange lento ivalwe lento ukuthi angathola abantwana bese ke wonke umuntu lana ekhaya onomntwana uthola ukuthi sekaqinile ngalo umntwana loyo akasakwazi ukuthi athole omunye umntwana futhi. Omunye uthola ukuthi mhlawumbe uke waphunyelwa isisu phambilini noma wasikhipha isisu manje sekuyakhaleleka ke manje ukuthi kumele alungise indaba yalo mntana lona oye wadlula emhlabeni ngoba phela umntana noma ungaphunyelwa isisu noma mhlawumbe ungasikhipha wena umntana angakazalwanga wena uyadingeka ukuthi wenze isimo sokugeza uthole nesimo mhlawumbe isimo selati ukwazi ukuthi ulungise lo mntana ukuthi umntana ahambe ayohlala kahle emathongweni naye umntana abuye abe ithonga elihle lana ekhaya. So sizongena lapha ekuthenini ke silungisa kanjani le ndaba le. Kudingeka amakhandlela awu7 ured uyellow ublue uwhite ugreen noorange. So lawo makhandlela lawo sasebenzisa kanjani uthola lawo makhandlela lawo othole unempuphu uyahamba uya emfuleni ohambayo uthi ungafika emfuleni ngaphambi kokuthi usebenzise lezo zibani lezo ngaphambi kokuthi usebenzise ezinye izinto kumele ukuthi ucale bese uyageza. Ugezelani na uma ugeza lapha emfuleni ugeza lezi zidalwa lezi ezezadlula phambilini batholakala ukuthi abezadlula zingenayo inzalo ezabuya lapha ekhaya zasezivala inzalo yakho nawe. Kwesinye isikhathi bese uthola ukuthi uma ugezelani na ugezela leli ladi leli lomntwana leli kodwa lapha ngeke ngijule kakhulu ngoba awumani ugeze nje kuyekudingeka ukuthi umntwana abe negama uphe umntwana igama ugqokise umntwana and bese umntwana ahlale kahle emathongweni ukhangisele umntwana izibani okuyibani zakhe ezingangeni kulezi ibani ezu7 bese mawuceda bese ungena emfuleni ke uyageza lapho. Uma uceda ugeza emfuleni then uyahamba uyoqela nina uyoqela umntwana uyobuza phela emathongweni ukuthi ha kungani mina ngingatholi umntwana kodwa ayikho into abasazoyisho ke manje ngoba sowugezile clean ke namanje bazokupha yena loyo mntwana loyo. Ngifuna ukuthi kini bafethu umntwana uyatholakala uma ungenayo umntwana uye wazala before and then thothi isibeletho sakho zange sithinteke ngalutho mhlamba zange ulimaze isibeletho sakho mhlambe lento ayidingi abo doctor kodwa uyakwazi ukuthi uphinde umthole umntwana. Ngichaza ukuthi sukuma ke u2020 uye waba inkinga kiyo wonke umuntu ophilayo emhlabeni. So manje ke sokuyisikhathi ukuthi unyaka ozayo kube unyaka lona owaziyo ukuthi unyaka nawe ozokwazi ukuthi uphathe izinto zakho ngesandla. So uphatha umntwana wakho ngesandla uphathe imali yakho ngesandla uphathe yonke into oyifunayo ngesandla. Ungadlali lapho uthi mina abantwana ngibatholi ngoba sebaningi abantu namhlanje abaphelelwe yimizi abantu baphelelwa yimishado ngenxa yokuthi abatholi abantwana. Utholile umntwana lapho umthole khona ngaphandle bese kuba ngathi wena sovala inzalo yakho ngoba manje la awufuni ukuzalela lana endlini awufuni ukuzala indlalifa noma mhlamba awufuni ukuzala lana ekhaya. Cela bese uyasukuma wena siswami ungalahli ithemba lisasekhona uma sesekhona abantu abafana nathi so ithemba lisasekhona uyakwazi ukuthi uthole usizo. Ngiyabonga kakhulu bengakhulumi nje kakhulu bengifuna nje ukusho nje ukuthi uyakwazi ukuthi umcele umntwana emfuleni uyakwazi ukuthi usebenzise amakhandlela uyakwazi ukuthi usebenzise impuphu. Le mpuphu isebenzelane na le mpuphu isebenzela ukuthi iyakhanyisa izinto zakho. Yekela isinemfu ngoba kukhona abanye ozothi ukhuluma nabo bese uthola ukuthi bebangasebenzisi isinemfu abasithandi impuphu. Wonke umuntu uyayithanda impuphu wonke umuntu uyalidla ipapa ngoba naku wena umuntu omnyama vele uma uphahla ngempuphu izinto zakho zizovuleka ngoba ayimpuphu ayikhethi bala
ayikhethi muntu. Amakhandlela lawa ahlanganisa wonke umuntu, lonke idlozi, wonke amadlozi, wonke amathongo wakho, zonke ithunya zakho, zonke ingelosi zakho zizokwazi ukuthi zisebenze zikhulume nawe uma usebenzisa amakhandlela, ngoba awusebenzisi eliyelo kuphela or noma elimhlophe kuphela noma mhlawumbe eliyelo nelimhlophe kuphela, bese ngoba lawo ayakhetha. So zama ukuthi wena uthole lawo lezo zibani lezo, uthole umuntu okwaziyo ukuthi uzokwazi ukuthi akusize akugeze, kodwa bese kumele nicale ngokuhlola kuqala, ngoba ngaphandle kokuthi uhlole vele ayikho into ongayenza. Thokozani bogogo nawe mkhulu, kama Vusi Mabunda, umhlaba Mabunda omuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Ngiyabonga nina esene na subscriber. Cela wena ngabe uyazi awukaka subscribe, then bese ukwenza kanjalo, then ucomment ulike nale video lena, noma ungayishare nefamily yakho, ngoba baningi abantu abangasizakala uma mhlambe wena ingakuthinti, kodwa cela nje bese uya subscribe, bese uya like ivideo, ushare nje kanjalo. Thokozani.